lam hen ganu akoi mayam lei ko my life my rule lado kasu kaide if your rule affect the society there is a lot of rule that can punish you okay this must be understand icon namagumna moje masak yam phajaba adegi moje yamna phawba ade moje yamna icon amo ina na celebrity amagi type ta treat tongna di moina ngang wa ka se matung inna satna di lamdam se loi gani pungsai sai gani ba ngasai gi lamui huran ba hawba lamui duna loina lamui mai thada lamdo maina khoi lebak se puloi loi do le bus khanga bane ba sigi nupi se smain tawi miyoi ba se miyoi ba gi tangkak se ahum ni pok pa hingma siba ai ahan ba kana gi ai aham polak pada ima ipa gi mipan pok pa hingma singba ahum sida ai punsigi tangkak ani madi ai mipan tanga hingde ade ai ahan ba pok matamda ima ipa gi mipan tanga hinge ai saure naha were ai haksang kalle naha were matamda ai kana gi su mipan tanga ni hingba ngame ai ima ipa yaw do hingba ngame ne mu adubu ai hayeng aina ahan were matamda ai gi isa dugi mipan tanga ai mu hingduine ai ni anga ahan were matamda hayeng isa du na mipan tanga hingduine miu bi pusi ta ka hum je ta ka amani mdi koi ta ka ani mdi koi mipan tanga hinge ko aduna aina haining madi noi hujik na ha oiri sak phajare ai mangai re na pung bodo noi adum amaina phajara lagi do nate matam la kani nangi nasana su haiba ma lerakna bo honar kani matam du da noi ne ngasi tawrui ba ngaurui ba nei khairui ba tawri mayam do hayeng nangi life tu gi nangi punsi tu gi aseng bo mahau ma nangi hayeng anor pa nangi yatafam nangi pothafam ama siam na bo honar ko matam da no ne ngasi ngauri du na nangi adu du hayeng tingang ngora lambi du sambal loi noi chat pangam moy hujipudi noi na ha wari ai mangai ai kanari sum thok ta de noi khanni tin nyo thara khallo isan ni se jing ko inau jing noi na hujik tawri do hayeng han wara kan am tu yaroi noi hujik nga ki hingna re di ko ai tawni natra ana munna khalu